US President thar Donald Trump chu pasuang rau na takani boka tun hnaya chanchin thar aron nga pep khop mai Trump pakan soi rualin kan mitthla a le kan ngai tuana thil tam tak aron lang zotin arin chung zinga tun hnaya athu thar nei ro tak pakhat chu US lawazin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen anin biak na hi ani ome White House a tungkar thole ni khan anin koma meeting an nei zo hian joint press conference an nei zui ngalani Donald Trump chuan press conference a Gaza Strip chu US kutalak adu thu sain Gaza chungchanga chuan atul dana zera ma an lak zel tur thu a soi sipai tir lupo atul chuan an tir tur thu a soi boka US chuan Gaza a bomkam puak lote zong chuakin building chiate asiam tha anga economy lama mason na thlenin mitam taktan na tho tur siamin inpo an sadon ti asoi US in Gaza hi lata se Palestinian mi te chen na turata na siamero atumber anilo thunga khovel ram franga mi puite chen na turani ti in Gaza a cheng mek Palestinian te chu ramdanga thataka lo dong theita hne kal turin arot bok Prime Minister Netanyahu chuan Trump chu Israel ram thian thale ro pui berani ti in Israel mi pui point anza hle thu asoi Gaza Strip chungchanga Trump an ro manna siam chu khovel chanchin thlak danglam thei ngai venzui phu ani ti in asoya Israel chuan Gaza a ahmalak na chu azo felangai ti soin hun local zela Israel himna tur chungchanga po pui turin Trump chu asom ngal Netanyahu chuan Gaza Strip chungchanga Israel thil tumlian tak pathum te chu soi chuakin chung te chu Hamas fir fiak te nuai bote an mi hren mek te chu ale Gaza chu Israel himna ti der thong tu ni to lo tura siam te ani thu asoya indo na hi Israel chuan ne na changin ati top don ani Israel ne na chanchu America ne na channa ani bokang tin asoi Egypt le Jordan chuan Trump an Gaza atronga Palestinian te in son chuak tura arot na chu an nol ngal tin soya United Nations sa Palestinian palai po in khovel ram hruai tu te chuan Palestinian mi te du dan te chu an za sak tura ni ti in a soibok Hamas po in Trump thu soi hi an dem hle a arwa man na siam chu buaina le in hir hona na sa jok chok chuak tu tura ni ti in Gaza Strip a cheng te chuan an pom ngai don lo ti a soi chuti lain Donald Trump pi a thomanat ema wangle pasum raun na tak ani awangin adu ang hian thil kalpui ani le thawarin US President Donald Trump chuan thole ni vekan US in United Nations Human Rights Council a thopuina ti topin UN Palestinian Relief Agency UNRWA tana fanan pekpo ati top chunzom Israel chuan Palestinian mi te chomdol na thok tu UNRWA hi alo social photo a Israel huat na chok chuak tu an staff train khat te chu fir fiak zonga Israel beina po in nam hnoi thina alo pu to bok Trumpian a President Trump masazok sang ni som pasari tranga sang ni som ni pakhat chung khan UNRWA tana fan pek trin chu ti topin member somli pasari omna Human Rights Council po alo chua san to bok ani Trump pichuan thunu adon ve vak ngai lowa angai mo zong chu asoi na timai thina ne US President Donald Trump chuan nilai ni February ni nga sang ni som ni panga khan meiche infiam na huanga ni na thlak thlenga meichia insiam transgender woman tel khap na thupek asiama aming azia nanta a he thupek hi man ngal turani high school university le grassroots sports po a huam vek tur thu a soi he thupek hi keeping men out of women's sports ti ni in President Trump an White House a isruma aming azia nan lai hian meiche infiam mi then khat po omin anzinga hian swimmer Riley Gaines po atel Trump chuan he thupek mang hian meiche infiam na huanga indo na chu ti top anita ti in asoya Donald Trump pa thupek zia thar hian Education Department nuaya meiche infiam na huanga transgender tel phalsak school te rem thei na thu nei na pek ani a Sarkar atronga fund an mu thlengin ti top sak thei ani Donald Trump chuan sang ni som ni Paris Summer Olympics Los Angeles an nei tur chungchanga International Olympic Committee hne na po hriat tirna pe ngala
IOC chu transgender chungchanga America thutluk na siam ang chuan engkim thak danglam tura andu thu asoi Homeland Security Director Christine Noem chuan Gemsa atel truma mipa meichia in thak thlengte meiche in fiam mi anga US alu tur te chu alo dang dona an visa po nol sakvek an ni tur thu asoi Republican chuan President Thupek zia tharmang hian in fiam na huanga in ti siak na a dik taka kalpui anile theidon ta ti nan soya heti lai hian ni na thak thlengte IO Human Rights Organization rang chuan in clear fran nani ti in an soi sel na sa hle UCLA Williams Institute in sangni somni panni a zirchian na neya US a hian ni na thak thleng transgender hi mi makta duai pakhat point pathum velan oma heng zinga zazela som pariat chu kumsom pathuma tanga kumsom pasari in kar ni in anram puma kumsom pathuma tanga kumsom pasari omzata tanga zazela pariat atling hialani ni na thak thleng zinga mipa meichia in siam hi zazela somthum pariat point panga omin meichia mipa in siam hi zazela somthum panga point pakwa an oma an gender soilo zazela somni panga point paruk an omboka in fiam na huanga thil moilo le thil nok tak ti danglam hlei thailo chu Trump puya chuan aron siam thatarup mai US chuan anram chunga dan lo India mi pem lu jinga mi enga moza chu tun karni laini khan aron thon hole ta a thon hote hi himdang takin ron thleng ma se US sarkarin heng mi te ain kol dana hian ep to MP lamte chu anlung oilowin ransa ang main an ron phurni in an soi dan lo pem lu India ramaron thon ho te hi tho theina a an chuan chungin an kuta thunan ni thule kut kolte bun tir ni in ep2 te chuan an soya tho theina atum dona chau an phur nei hli sak ni in sipai tho theina le kut kolte manga thon ho an ni chungchanga lung in tang ni lowin mi hring thawan ni ti in thon kirte thlawang ep2 MP te chuan an hautna sa le ep tu polung oilo te hian parliamenta soiho na nei rotma se hun hona ni lowa an awboi zuya wangin parliament budget session nei laipo ti top lailo ka ni hiala ep tu MP te hi parliament building gate puya pungkhomin thuziak te an kenga an lung oilo na lan tirin an awrwal bok an zinga hian Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Vadra le Samajwadi Party hruaitu Akhilesh Yadav te po antel Lok Sabha Speaker Om Birla chuan House chunga MP rang ten lung oilo na an lantir beng dai nan hian thon ho te thon kir an ni dan chungchang a soifia US foreign policy kalphung ani thu te soin ramtin hian dan le hrai in kai hruai dan rang cheu an nei ve ani ti in rural in khom ati top ma in a soya US a India mi dan lo pem thon kirna hun hi Prime Minister Narendra Modi le President Donald Trump ten huam zau taka in biak na Washington a an nei zo nu loka nei ni in Nimin Khan Gujarat mi somthum pathum ta chu Ahmedabad Airport Amritsara an ron thlen bel le boka an zinga hian no pang le meichia antel he thu bot sai lai po hian ron thlen bel emo ron thon ho thar emo te po hi an omzelowangti a soi theilo ame